eyamabhinqa semjondolo akhabe ingubo avuke ngensene eyophanda afake iqhiya abuya phambi kokuhlwa eyamanina avuka basumlilo kunqunqa inkundi kuthengiswa amanqina mini yonke umsiyo baphandla leyo mama bazintamo nenhloko zekhaya bazijula ijacu basebenze isibane singacime ekhaya eyamasistera yeka phakathi yesigela khetha usibane ukuze balale betyila abantwana eyamabhinqa eyamanina yeyo mama nene yamasister basibambisane sihlalisane sifundisane sifikelane sithethisane sifuthelane sikhulisane iziqobe ezibambe iyami lapha sibethelela ityotyombe imbokodo ezibonga isikhalo kuvuka ubomi beyinhlombe amakhosikazi nezenzo yenza umsisidi ngathi impempa abachakaza bathwala amasane emqolo kiwe emakhitshini empangelweni abamomama emjondolo bayimele yawo wafika ngeshoro ushefu yiyoyo baphana bangenayo ngenjongo zobanayo kusetshenzwa imihla yonke uphumula qha kobanayo nabaziwayo abakwazi uyiziba sofikelwe lithemba uyeka ufaka umlilo ungapheli into apha ekhanyayo kambe qaqambayo izisithemba kunyangeka owophayo elangeni ibhinqa apha kwandubomi